Yesu Krista urhaga zanu warga ba pete siro online nuri ki huka ba tiego kaminen sandenu ukeninu pete zeliwe ugo terino chali keriu chali huker po chili da nom ha pete chakasha no temie pete nipu nke krie ije pete nu sivode ugo restro chili nungu kile chali huker po nguliro pete gazidi kelisa dobe 그래서 자리 보츠라리나 자리 그 그레세디 예수루 그레세디 예수루 우리 옆에 때게서디 세탈리 길이네
Dukrikiwa te kono, ke ko mukini siro hasi mu, ke ko ke hyo, tiu te ru mu zaye, tiu te te mule ke suwi. Susi asi ke je kuno niu kori, ti giri ki juri, ki kori, siro zunu ke to kori, mu sekonu ke to peteri ke lidi, ke dibagi ke bau, mu te konyo bu, tenhe ke chachi te te, tiu te ru, zaye mu ke ko tsuliji, ke chatsuliro. Di ke ba ke masa ke krini bu Jehovah, te te ru zaye, ke ko pete inviwe, ke ko ke te zie, ke te rosho sedin hojunu foyawe, nzabu zaye tsuliji, nke dibu, ke ko donu foliji, no sidi je do nropu buninu, ke ko rutsa ke sanasha, ke ko bu ngu ke sanasha ke liu tsuliji, ke ko jo mutu ke chagonu, ke ko ke jogo vapi ke ko tsuji, ke ko ke kruke wako simodi hojunu foyaliro, ke jo ke mugu tapi hekiji, ke bu papi hojunu shilidi, no e mesa ke chila, te nu mesa di nrosho ke li tsuli ke tola, no hyogo kuhi suji. Jido priki kri ke chino heko nye chato di vor ke habawi, nipu homie ke tse ke shonu, nipu tazidi njapucha, homie ke chanu heko tazidi, ke charo shoka pin chidio, ka ke shi rosho che chinu, nipu liato ke kri ke chinu, nmo zinu li li ke se chini ke tola, nropu bu heko se shiji, heko cheke sana shiji, ndiye rinne ke tonu, no nki tiu zo shiri, ke ko ke saka pi chichi, ndiye su sevor heko petso ke shinu, heko bu rinne li di, heko cheke sana li, heko chepe koni, heko ropum hiunu, heko chepe hilali ke tola, no po krosaji. Ipu jido heko pitsun hiju, nroshodo di lerkili kimhi, heko kilhu ha sevor nzashiyawi, no li di, non to heko kilhu ha cheke sana shiji. Jido heno noko shikai na nushi nroshobawi, noko krihi sidi, noe ke laki liu, noe ke penyo fogeja, heko nono hako habu, nsi tuni mu npele tuni ke tola, noko krihi sa. Japi ke patakuri zashiji, uko krihi, uko petake shindu. Hijunu go mi popo ke cha, nipu sidi uko krihi, uko petani ke tola, no ke koe kabe ke petako zaji. Heko haki hanu heko nidi tsim hirin roshoba, nejido nipu nke hunu, heko nipu kikru hanu, homi shomeji, uke tsime sidi unije, no chedo heko ke charan sevudi, uko tsoshiji. Ubuti soke sapo, ngulaki le hawazidi, nginu tsimo meji nuke linguli. Homi ke hu kieto we nipu, ubunu nipu, semo shoke tsa topfu susu chedo, sidi, ukapin tsili ke tola, no kusuko se kruhi shiji. Homi nipu ti soja hori nipu leke tsanodi, ke pele kotori me ngumodi tumukishi, no suko se kruhi shiji. Uropu hunu, ke te hurke tsa nipu, ke te hurke me ruri kapi tsidi, ubu me nguli, mfili ke tola, no kruhi sakili tsili chi. Peshiwi nipu no chedo heko donu baki chala, heko tsakir no sidi mhozundu shiya, rosoti honu no heko kruhi saji, heko chatali chi, munom hape tenu zayi chili chidi, Jisu Krista arhakili zonu chasiyawi. Amen. Pete kubana livi.
Century ko nyako tsalilat nyako tsali kinu tajang lewe munya ko peziwe ngo te do ketcha haulero MPCC hakesha list pate MPCC lero environment Sunday sidi ke hupette kunu haketcha po uko bu chan nu ketcha uko jin vorde uko pette siwa ketcha po sidi uko remind sidi uko MPCC nunna su chao sidi ke sidi ke chacheli ne environmental challenges haulero uko ke hununu ke hukinunu ke pudi chas segeje tizayan he ke leba desaki gono social organization gono ase government kamsa ke go liro house de so how demonstrate ke je segeje tini there you go ke hunu zo we amidi cha ke ti chasen he ke je segeje le mo uko pete siboya ke je purpose uko remind se ke no liro ke penofe timu ki jese ngo pette siba sunu ke to pette chese mo potse ke so go pette vi sidi popu mo sala ki jewe chebese temie nitsla we si zo si der ki ju che ke chenu temie once la we so mo si temie once che ke krale kenje der temie nitsla we ki ju chebe unitsi shosi temiha selfish thor uko thor uko siba uko selfish sekje me pre se uko greedy pi hame thor salano se uko human calamities uko little natural calamities ya there is natural calamities modadi human calamities so for ko sobadan he sekje ko bete siba kijo tu ko unis se ke jo kijo tubaya sokope te kre te soko bonuliro kijo tu pe te tibese kwari segowa city stone crusher sipingo segola city segowa ni ketsa zibi se baya soko dibese rai hasegowa sikije si keza va popun kri novo ukor na ko puzo liro hyo pun kri na kya ko pe te ketsa le Detsi haidale sidi peter rahyat sekeda musha ako musha di challenges torzo ukrno ko mo uko heko khinunu utozori mugeche ke tadzeke kraba retsugo teze zema sadi kuza geche ke krasiri je rombar bi kuzde ketsa baya ketsugo ketsa tomode huno rodi
봐야 그 저거 군노고 그 로페시 봐요 근데 그러고 사실 하고 시계를 geologist 거 부조리로 그거 기저 nature screen 하이디 기저 투 해봐야 뭐 기저 투 기는 포토포 리치 포 스크린이요 뭐 지디게 해봐야 뭐 nature screen 지게 봐야 그저 조하 다이버트 게슬라 카와다디 즈프리아게 못했어 보누 즈페크루게슬라 제 natural calamities 저거 landslide 거 저거 빼때 버바게 저수 시레 무슨 기대보게 도시 수게 토일리비스바 그거 와리 고쳐게자 개치고 비게슬라 개치게 짜고 비가 와라노 박약라 띠르다리로 럭게 예 띠레로 렉게 예 띠르 크리오 럭게 예 글로벌 워밍 그래서 그거 나글레너 이거 수 익스트림 받았니 그래래 무지올로지스 거 부게 저수를 그러와 15 벨루사이다 15 비사이다지 시게주 의존문해 엔셜리로 there is 15 벨루게서 15 벨루라스게서 비와다리 벨루라스게서 우거미 보게 저자니 우거 나글레너 서비스 센해 게저 보 레바죠 뭐다 우거 프라이빗 프로퍼티 우토 자서 우토마도 아티클은 따라보다도 우토 기저서 오마도 우토 자서 오마도 무소하 몇 벌게 칼리자 내림하 볼레바죠 뭐다 우짜백 베세 우 소사이티 측에서면 우 컨트리뷰션 비슷해 게저리 레바야 우짜 개짜베스 베세리에 사실 개짜베스 게저수 아토마 볼레바죠 커피 플랜테이션 측에서 커피 페크로가노 커피 펠루레 시보고 페테 베세발리에 시게저 주 컨트리뷰션 비슷해 시게저리 레바야 अर्नाको बोनुलिरो conservation बाते मुछबादे मो conservation हाकुलानो थेमे रनाउरि केमे विंगुलेबा सिमर ओ सोसाइटी नो contribution से बेविस सबा सिके चाको बिगे जखा बे याजो दरि पोथि बोबा दे control से के बेसे थेलि से गमो ससे खुनो पेराको पेगे सिके जखा सिदि सुगुनु थिज पेराफेर नामो ताके के कार्य नला पाजे रना होनो सिके रिचबा मो हाको हर पु मो लेकबातिगी कैथोलिचनो देपो वर्बा मुसु प्रसन्नमा मुसु लिरो केरिकी थो chapter 4 to tepo mepfenu puge uke penofe frigeto kuno ke krabu zoko ke tsuchele mu perakobu kijomho ketsu she protole sidi uke penofe poto zkeja mu kuno ke jago mu zunu kuno ko pette poshe sheke pera khego uto ri khekisha she pressure zero ke penofe soko viewje muli ti zai uke penofe jabe ko zidi nie si vele mu prole 여러분의 태미의 조모에 책에서 태미 무슨 보니토 내 태미의 조모에 복구노고 뭐 개짜고 배라고 하고 복건 설박에서 이거 수리래라게 사셔야 되네 아 대짜고 MBCC 리스트 가게서 저 프로서도 뭐 우고 기지리 개차쳐도 왜 MBCC의 테이크 후배 때부 Environment Sunday 비바지에 무포티 하우스에 기저하우 개편오프 토츠게서 럭크라 개사시야 개토디는 뿌게저 우게페노 페 티무기저 무 봄하토고 크에 러고 무메 호게토세 테미에 벨레셔 개짜고 기저투고 게르 쿠노 물레 누기니 우케 무츠게바 빼때 우게페노 페더 가게셔서 무하고 봄하시 개페노 페마시 오지비 무포테자고 타시야 우거 우게페노 페마토고 백가게와 오모네 오자유라 오포자이라 무시르게 즈푸라 봄하토고 크에 테키에 무르고게저 데토 셔머서데 테키저 빼테누 무우나갈레 누리 environmental challenges 라 우체게저 제케세바 우기부 하기 마호셔로
u ke cha ko mu si bo ko pe ka ke cha la khu no pe ra mu ha ni pu ko pe ka wa ta je u men do che ke chi bie mu le nu ki ni ko bie ke wala u ki je ke vi ko mu ki ni ko bie pe so mu po ti la buri ri wa de ha bie pe hu mu ma ke hu ko me za men no le ke mo la ta na ke re mu cha ke ko bie pe hu thor ba me sa ke mo mu u sho ro le ke mo la u ko environment bie pe so mu the mi hu sho ro mo sho ro bu ke mi chi no ba de nu ne ha ko le sho ro u ke pe no fe che ke shem ha to ko khie ro ko ke li hao environment in issue po re bi mo de re ke pe le mi po u ke pe no fe di zedi di tho li ke di tho li tho mi che ke ba zo Christa si zi ke chenu we pe le ke che ha pe te che ke chu o ha to khia我真的了，嘛，别得这个时候，给别人发，我嘛多过去呀。是啦，我切个把女人，啊个些个茶，no，我给别人发去，我们什么老的，我嘛西茶他，我给没接发去，个茶，茶地吧，我说个，这是的一个，其实的个茶知道，我里了，我他们托西个，我他们托西个茶木个这个别个话。mu mapehu mu nunne jadi tenu kini ko pekawa ba ketala u ke peno fubu ke tsago ke rego kuno mu parago rogo siketola chado a holle ke batigi ke peno fe themi sedi machya mu ke peno fe themi bu u attitude re disidi kuno ke re ku ke tsago kuno go mu parago rogo ke to 태미의 우에 뒤두를 디지대하고 프로텍션 세계도 이거 홀라 차도 그래서 소설 기자 대개고 개세미 커뮤니티 누크타 텔히게 쳔미 뭐 태미 빼뜨고 부디에 더 눈느니 몸하시 세디 태누키니고 빼쿠 세메뇨 뭐 세젤레디 갑에 빨리게 돌아 차도 소설부 봄하도고 그거 컨저베이션 하고 리러 개그라데 소가리 보히츠 모즈제 치가 칼리겐즈 커뮤니티 세바에게저 퍼블릭 크타메고 우고리 고자바게저 텔리게저 텔리치디 시게자고 빠 테세디 우토마도 게치에 시게자고 세디 텔리치디 우키니 퍼바다에게저 우고 헨노 하고 백구 세바 몰리로 그리모다 게저 켈레기누 우고 홀라게 차쳐도 테미고부 마페후 무백가게저 누누 우켈레 우조 or dilidi messa musho ke cho sele ke tola chado nagalenu ke hugo muke pelemi ki krobu uke penofe mato ko khie murgo ke jamie chidi ke krime habe ubu u environment khili khie ke le ginu sheke so roso mutezie didieze shaya ke che sile ke tola 차도에 이거 계속토는 뭐 포퓰러스도 뭐 소콜러 태미에게 우를 디지디 우 environment 하고 개차 개를 끊어고 소고 백불레게도라 세계닐로 저가리 개세고불이 무 커뮤니티노 그타차게자 소셜 오르가나이제이션노 그타차바게자 고불이 하우노 텐두냐시게도라 골라이 차도 세 태미에 citizens responsibility 레셔달로 합별 후계져서 미보게저 우토게 대서 우토게 대서게저 시스 하케카르 디다도 살라 우고 우토 우미 보보게저라리 우 소셜 컨서나 우토 라이 차게저 우 소사이티 라이 차게저 시게저 쳔냐 무게 후고 스페셜리 케펠레미부 example ke vithabe ke primi ko kesele dola sidigo ke zidi ke nurredigo ke se machakesa chiletome 아니 그 개변어서 너희고 음메시에 너희고 크리게줄라 그세 토베 개고 부제도 와케세디 니부해고 소셜 environment 니부 디소자호 바바데고 와라 차르게 저글라 비시야 니부 개변어서 노츠게 쇼키주 비 무수 쳔베 우니 시셔
무슨 누게 또 배때 운니게저 문노 비웨 크롤리지 시디노 자게서 태자수화 여크리니 부해 나가미 기저 하누 자다지 해고 겔루누 레셔다세 해고 또 해고 맷도 쩌게자 해고 기시기 니프디 해고 셀피시 게절라 해고 기시기 니프디 게자 쿠노 베라고 게치고 니부 해고 내추럴 게비고 니부 해고 하고 백가 노소보다지 게절라 니부 행기 차야 농금메지디 해테메 에티튜드 하우츠게 디시지 해기즈노 해 나갈렌누 해고 기 एटीट्यूड हाउ चके दिसदी हेगो बु केचा को गोला के लिए खुनो को खेला के लिए मु प्रिजर्व ला के लिए एकरिनि पु नो सिगिटा थचा कबे हेगो मे पोके च ससिचे हे सोकर बु सिरि नि पु पो हेचदी केनु रेडी डेमोन्स्ट्रेशन पोलामो देरी प्रोग्राम पोलामो देर हो थेनु नर्सदी हेगो केचा को हेगो सिगो हेगो नेचर रिसोर्सेस नि पु हाको हा प्रोटेक्शन लेगतो 농금지디 government केसे कुसुई नुच पेनेसा लेडी सोशल ऑर्गेनाइजेशन नुम हत सबया गेट्रो गुबुरी थेनुम नदी पार्टी हनु थे हेत सको सालेगेतो 농금지디 क्रोइसिची 텔리치디 우키시키 니페디 केचा सिकेचे हाको पेते पे कावाता चेगेच निपु हाको हाबु सिरी केप्री निपु हाको बुसु उके थेगे लिए रि के लिए नोसिकेचे थजारी खासिची हे थेमे पोपोकेचे निपु हे केदे हे हेजासज मेसे निपु नोसला हे कंपोक्टर क्रोइसिदी हेबु केमसा जोगो बेहे जोचे के लिए मुनिपु हेबु हाके रुगो बेसे निपु हिसिtiu पे हुआ मो के लिए सेजा नो पे हुआ मो के लिए निपु नोसकुनो हेगो सिटीजनशिप मेपो के हेगो सिटीजन्स को मेपो के च क्रोइसिदी हेगो हेगो जाजादे हेगो रेस्पोंसिबिलिटी हो छ तुसे के लिए मो प्रोजेक्ट निपु हेगो के हु क्रिस्ता के हु हाउ हालिरो नो मुशन के नि थोदे मो क्रिस्ता के हु गिनु न माके क्रासे के दिसेया के पेले मे को गिनु न माके क्रासे के दिसेया अनि पो नसला क्रिस्ता के हुबु निपु कंजर्वेशन ती हाउ न निपु हेको हेको रेस्पोंसिबिलिटी हाउ को छपे पेकेसिदी के क्रीमी बुरी हेको गिनु रि एग्जांपल के विंगु के लिए थाके के विंगु के लिए नंगम मे जिदे को प्रोसेचे हेको पति हाउ को से मोजन वर या हेको नुन्ने मुनि पो हेको आंसर मुले मो देर हेको नुन्ने केदला हेको हाउ से दिनिपु किरो प्रोसेया मुनो हेको पति तुनो हेको के चार्ज नसिची मुनिपु हेको नेचुरल रिसोर्सेस को क्रिए के लिए मु प्रिजर्व के लिए सेमेंट नो के लिए निपु नो हेको कॉन्शियसनेस हाउ डेवलप सको साची के च निपु की हेमे जमलो यावे ओति होलाम पे जेवे जीसु क्रिस्ता जसेति चाचो यावे आमेन उनको चिलिरो आकेंगु के च तिउतादो आशिस्को 올레 아케무게 돌라 게 차치레도 게 크레 게 마사니부 헤게 또 베텐 비에 헤게 바 베텐 비에 예부기 자는 루버게 제 도여보 세디 힌니게 돌라 노 카베 헤게 서비스 모헤고 서거라크라디 헤게 바 헤철레게 비 헤게 비 토세디니부 칼라비엔스 더디 모즈는 셀러버야웨 헤비에 헤기 헬리에 헤기저 헤피사 시바에 게제 헤 셀피시 에티튜드 하고 셔게 디베세 인비웨 무니부 라누웨 게제 에티튜드 수리 노고기 데벨롭 저거 사시지 그니 보여고 가서게도 그때고 모노자서 뭐하고 세디 예수 그리스도 자체게 미 얘기를 했지 너자비 아르시스 그리스도서 아케 위치게 자하고 우체 쳐다보는 아케 위치 미미에 고사게도 니분노 고사시지 예수 그리스도 세디 차야웨 아멘
接到给托勒斯给 per 乌个 pastor lesson 没几的 per 说掉，哥罗西个图贴波，库索库给人被我努努给人天爷个做，哥罗西个图贴波，库索库给人被我努努给人天爷个做，波哈给给你的黑天爷贴分努努里多，Krista 给人给，为一边努力给好，我给被鸟分 hiuzo。Hatcha ke liye ko pette donu nyoryeto ke krila mon poginu mu pola tigiri kijeri ha ke ngu ko mu ke moko ke di ke chko nyepu ko ke di ko tiu ke ko pette chke shla poem ha pette hodzeri tuzo mu poginu ha pette tesh ke sa seba tsukezo Ti soviwe Krista ura ke liuzanu ke pelemigo ki ha vordi ke shonu ke kotoka ba se online nu ke kotoka ba pete ke lulasia kinna ke pushde theli ro NBCC World Environment Day mu su mejidi ugo ke chatti go nori se therenu ke chakrtago a chalinu nu ugo taga se ka shonu ugo taga se sukori pete cái bên nhau phải kizu chơi cái gì, cái bên nhau phải kizu khơi cái ba, cái lẽ mua trái số hạt đi, có sẽ đẹp chứ đấy. Ugò cái chát tiêu nó rồi xí, ugò cái chát cái tàu atobu, bên nhau sẽ đi, mua shop big cái chỗ bò, cái bữa cái sẽ churi, athol leva, sermon nula ro, appetizer vis sẽ cái chỗ bò, serve cho sao đâu, mua asuri, lady popezi ba, ugò thiên nụ nụ bộ cái push nó cái ba, sukari, jem hay cái crack cái khidi poe, sẽ cái gì đấy bộ phải gì, ugò ti chekri budi he pengu cái gì vậy cái American missionary ko jinu nu, gospel lu, Christian gospel lu vor ugò chole, ugò sulanu cái penyo phát thế gì si ba ya mu cái penyo phát thế gì ba mor so de athol le ba leba ya ga poliro ugo gospel earn ke liye mu pelle ke liye sunu ugo la cha ke mi thogo sa uro fu ke la ke liye saving our souls so sie u ke lu se ke ma sa ke liye personal holiness su hari ke pupia so sie tigi kho ke tiola u do jo che ke liye preparing ourselves to go to heaven. Hago ha se ke miyat thochadi ugo diligivi kaza ga chunuri mu siji ga chunu discipleship process no hago ha u ke pelela ke miyat tho chako bosidi ke puje ya mu hago ha ke puje zo morsho deri athole ga babo u nagamie in our understanding of God, in our understanding of the Christian gospel. Habo sasa motion here mum hayo bo ugo chomo baden he ga chobo to lega ju liro ugo la liro salvation is spiritual and eternal, and the environment is carnal and temporal. Kela ke liye hauli ro rofa pothala ka ja sude deri ki ju ugo environment natural world hawali ro poti doyo bolazo pette jda gado kele nunu ugo e kizu mohoda ya selanu ro fuket la kele usa ke mi thozo mu kizu vi go sa unni mode ige ja kele bo ugi baden he ke to suleba athura ke to seba sala ugo discipleship process nu habo sasa morsho gaza lela sasa morsho gaza ke puri sa morsho gaza suli ro ke penyo fa khabe u ke kiza ho ha khesa ke liye
mu ke di bala no ugo ke pele thau no hai ke cha punu ba shi ke cha tho leba mu atho experience yo bori pusna ba atho le ga za nagami mi ke kari western media mu western politics ha ko ha follow chabaya ke kri mori american politics aki hari mi ke kraba me je american me politics follow che ga za ni se ga za movie se a to ka lunu zo shi so experience wa de covid ti go media go no american politics mo ho american politics ko je pedi u kele pete unu pete u perspective pete junu legata shi ga zo botsa shi di hama ho ga zo pete you're looking at the world through political lens shi ga zo botsa de ma kimi she chu athwa ka lunu mu sha sala sununu athwa hale ka sala ga ja menyo mo sha de ha ke zo boi je ke se americano politics li ro americano li ro habongu ga ngu ya ga jaw li ro environmental activism how was a political issue whatsoever when you go follow cha ga jaw go su si ba do environment je ke pu ga ja climate change je ke pu ga ja su se di political issue whatsoever sala right wing go republicans go conservatives go mori christian go pekra so ga li ro climate change environment je pu ga ja su ro uni bhama ya mu ugore go measure ko bazo deri ke pusi puri aw ha se political issue so ga tala ugori hai ga ko basi di u ha mori u influence da mon hi ga su leba athwa ke dun su ngu ga jala musala utho lega ba boliro we must develop our theology and our understanding of the environment and creation from the Bible itself. Scripture and the Bible should shape our understanding of the environment, not before and through, not by politics. Or has a political issue whatsoever. NBCC at here, Environment Sunday, how ha, Biabasaje, Idi Baptist ki hugo pette, Chesade, Sizoga mo, Ketchati gonori, Japu Ketchogonori, Nun how hase, Kepupe Disje, Idi, Pastor Migola, Little Migola, Japuchi give you outline Borise Gazasha, Mo Tieli Ro, Sulano, Sumeji Pekragas Sudado. Kazagasha se Pastor Migo Zagasha outline Poliro, caring for God's world, a biblical call to creation care. Idi Sikazasha, Chaye Kemies Sekropo, Keto Diasadi, Sikazasha de Mutido Sukaha, Kepugasha Suleta. There is no Lekata Moza Dojagabaki, creation, stewardship, and mission. It gets a material dipo, Mohosha, Musuliro, Laura Lee, Lovering, Idi, Yukinunu. You came here for Poliro, Peru missionary church Sevor, Tidiche, BMS no Creation Stewardship Coordinator Cheasi. Poem material yobo go training gola se parsamo as young ulidi. Pergavono. Ani segaza boliro, Laura Lee, have a pugaja, Capele Melaliro, environment. Idomo creation. Irovida gata sigaza bocatosa. Environment liro, uke humukidzu pubade. Their creation is idaro chigasha, petepelhugasha hato kizu. You get a supubade. Salakim hezo, they pochai grizagaba, suri less morsho. Mopoe pugaza, have a pugaza, as Christians, the world, the words that we use display our worldview. Where DSA Agazas Waliro, Ukele, where Kim Hidim Halea she gets a su paria. Sala environment, idi pugaza su kakramo. Dairy creation, we are implying a creator. Sio anise. Chigasu is idaro. Supo et chisaga. Igezu get to live there. Mugulaliro chigasu sa ukepenyofazo. Sla environment idaro. Ukium hukizu idipotela chowale vide creation. Chigasa petepelhugasha is idaro. Kepenyo fam hapete chesuru. Kepenyo fa imply chegata. Sikizu pusha musuya ha akroise.
Sala poe because when we choose to speak about creation, we point ourselves and others to the Creator, God. Mu jithie ugo se ugo dibochdi ke pugaba Christ our foundation awa ke pugajunu Sunday therio no ar kraba kolosi go po nunu ke pugaja mo haunu chi do progressive po pezie anungu ke liye kolosi go po ker suru ker thini ha ki pugaja ke kila mona po ginu mo pola tigiri kijiri ha ke ngu ga mo go ke di ke chogo ni pu go ke di go jiu ke ko pe te chega sala poem ha pe te mojri tyo zo mu po ginu ha pe te shega sa seba you see Krista je pugaja pole kolosi ke hu ki Krista ke je pugaja hami in Christ all things were created heaven and earth visible invisible powers rulers authorities all things have been created through him and for him he is before all things and in him all things hold together Krista ginu apette chegasa apette pete pelu ke su ha ngulie Solano creation je pugajano thakiyo bo ugo kehira zoshiri mori dimapur no zoshiri temie uki tsekezivi segelie sigaza ngunguya radio di ki tsekezi kizivi segaza bo nguli ro uni seri mohola la gaza suchia dei moho badi habo ka zoya gaza suli ro subo chisi ha subo vieshi ha mori subo design chisi ha gaza suli ka zoya ha ke zivi bo ki ke zivi bo nguro poto chidi tu par kata 시조아 뭐 내 미보에면 요디 레디 휘게서 쓰게서 디자인 쓰게서 소하 오케레게수 버야무수 께조야 스킴 히디 기주웨 environment in a sense environment zomade 오케우모 기주 이조마데 but it is creation 쓰게서 기주 케페뇨 페 쓰게서 기주 zala kolesigo po ker sorno pugaja kekila mona poginu mupola pette chigasala all things have been created through him and for him hayoha akesiga bagi akroise musu se kasasonde de creation environment muke pele miliro creation awaha kepu pekali mo shogaza suleba lesada creation care a theology of the natural world idi Douglas Moore ke zabo thusa poepu gaza our human vocation is to work and care for the place where God has planted us to serve him in our rule over creation as priests in his temple caring for the earth is not in this light a peripheral biblical theme it is central to our identity as God's image bearers ke penyo fe por hinunu themie chigasa lanu poe kizu la ponunu ye ka jam hi very kapenyo fam hi di kizu la ununu mo kizu khili mo shogaza sigza ba pusha sala je do NBCC e se ka za ka shenu na kwa se ke puli do caring for God's world a biblical call to creation care ke puli na ga za chakeri uli ro it is his world when we talk about the world it is his world creation belongs to God not to us how ha leka sala sike dika samo deri kethodinu puya ga sala kethodinu how ha me chme chidingulia ga sala ugo leka sa sike siga se pete pe luga se pete ka panyo fa vie chili hepengu kera nunu ker kininu puga ja kekala mona ka chanun hat sike hubori aviezo jiu kiri ki jutu nye gi ke tokori ai ke jutu gi ke to pera ko pete siba jiu nanu ke to kunyo pete avie a merda shiri a nki pulel ho ki ju musunu ke to pete aviezoru isi chili hepengu ker nunu ker kinni Bible nu mechme chiringu ke liye God is the creator ke penyo fe papete chsa siet zenu ke penyo fe timu ki jitsu isi keri kito po ugo pete prayer gaja sia gaja ke puya gaja God is the creator
poe pushdi mapete shasha. We also know from scripture that God is the owner. Chili mefe die ponungu ke liye Psalm 24:1. The earth is the Lord's and everything there is in it. Muwe kapenyofe kijutsuga sha honu. We are like tenants, not landlords. Hayo hake pusado. Desiye ke thodi nungula ke liye God is the sustainer. Kolosi go po kere thinginu kinari preside poem hapette mojuri tyo mu pokinum hapette teshka saseba. You see, He is holding things together. He is the sustainer. Sala kepenyofa chasha povie mu poe hapette ke khaseba seba ke chusua we lili morsho. Ugo here mori painting zivi segazo bonguli ro me poe su hangudi jidi se pome docho wali bi pe kawali bi me boli ro su mohojdi oni thori su roshoda libi mohani hani ke nini ke kar hani ke nini extreme de Deri pot tudi chasa lege bi suasa painting suha miri suha mohajdi sungu unni gili mo su poe su hisashi ke suha thezie ke sha sude. The right response is to admire that work of art and praise the artist. Sikemi shigasha kijawe kevenyefa jim hatode we pe kariwa sho roshorida sho mikro boliro environmental activist ko boliro nature worship ketunu lali dali bi sikeze kemi cheriba de sida sho. It should lead us to worship the maker. English poet po T.S. Eliot ugo pateri po siba po pugaje a wrong attitude towards nature implies a wrong attitude towards God. Tige jitsega ukium hoke jaha gi ukelle po tumodaro kapenyo gi ukelle po tumogaba suhari zoe ketsa po pusha salano ugo kinna ka chatsaga bagi dike miese po pusha de gijaha avie arbivie akikruvie idaro wese ume dochwa legibi pekkawa legibi suha remoto deri gijaha kapenyo vie mupo se apelle sede igeze kele no pidaro we rogo muyali morsho ke suha lelido musu ke penye ugi maria we nagalen nu ugo attitude ha mupe visia utu uviet tugoro sedi avie personal seda uvie ke mogoro se metchavie dadi impersonal seda 하즈기리 개차게 후누 개차딱 가바부 보이시 그저 하우 눈 하우 하푸셔 우고 매츠비에 크리게 뭐 하와리로 아비모 미비데 이게다 수라누 우고 매츠비에 크리게 뭐 그저 수비 바바 아지미 뭐 호텔세야 뭐보 호텔 누 customer 포히게 크리게 정우야시 하즈헤니 가츠가바기 하게 저 보푸셔 뭐 호텔세 그저 누 미크로 볼리로 bagado pojau suadi uto me tochdi room kori se me tochwa zo kori petau me tocha light kori petu bi bawa ke chiki kori se me tochdi ma pette be pe ruchi wadi to da yasi sidi ubu uji ke tsaba yasi micro boliro menyo di vodi se menyo li di se ke message di to da ya ke sui pu kidi bola haida ya ga liro kiu la mode facility la mode their attitude. It's the attitude. The difference is in the mind, it's in the attitude. Sala ke pusipuri kijhaw avie idaro ahonu kidi bonguli viga ame vila kidi bonguli viga ke sule ta do deri kijhaw ke penyo vie idaro akimidi khili viga
get sunu pidado. Sala mi bo pugaja. The greatest environmental problem is not pollution in our rivers or plastic in our forests. It is the attitude in our hearts that says, this world is mine. And creation begins to heal when God's people recover the truth. The world is God's, and we are His stewards. Kiju ke penyufa vile. Muwe teke urgoli morsho, krili morsho kaza sunu pidaro. Kiju vile kedo pu. Cheli me fe die ponu pu kaza kiju Jehovah vieso mo sunu ke ba peteri kiju mo sunu lu ke ba pette. Sala let tu siliro ke pelem hinunu ke thodim hinunu ko kiju mo siliro. Kiju u kije government veri mode, erna veri mode, corporation veri mode, u veri mode. Deri kepenyo fa vire. Creation belongs to God. It is His world, not ours. Siga sa petepelu ka kiju we kepenyo fa viwe. Hayo ha diga samo deri puti hause di ugo peteri erka ka sala sike. Mo hause di uto u chela sike. Uto challenge, uto remind sa pela sige. Chake new. Our calling. Ukeke, mo responsibilities uki diboga. Humans are made to steward, not exploit. Teme keke kiju se menyo ke liye. Ushauzo. Kere ki topo me fe te thanu pugaja. Ke penyo fe jab yeso ko zdi. Nesi vliye mukroliye. Di kiju ke chuchliye. Di su penliye. 지우 저게 자누 코고 띠라고 뭐 무기 저기 멜레게 좋게고 호 돌리에 시샤 케기 토케니에 케 뱅누 풀라가자 우케 베냐페 테 뮤제보 이덴 지누샤 보부수 지에 저무 얼고세 발리게 돌아 to work and take care of it 하누 디그로 버세게조 리로 subdue dominion rule over su pen gili igeza digo borise deri hauli ro pochauli ro u pelle ka su ke kha mu mezamenyo ka su kuba pen ga wa se me do chagili su pubo mo it is not talking about destruction but responsible rule u pelle ka su ke kha mu se menyo gili su kuba we are called to work and keep. Hego kikru le Dimapur no hego kizuyo babaya mo to experience no pusan de temie probo mo hovor ka zunu temie porhi ke kri ke ze keningusa akinari puza so bada de mikro boliro uto ke bakior bi mesadi siyo hasedi pokium hu compound go me hom manually magata to sidi lengushli ro unu shoya gaza sigazo boze ke sevoria sibadi temi ko ke disa motha tem ki kru ke sabo vorle vo bali zo ke kru holiro uto ke ba chuyo zo modi ukium hu hago kiti jaguri pette no homenyolie muchega masagli sucha mochi dogi no nipu pelu bebi sebadi na mo nipu kizivi gro pelu badi separ hiko tsagasha sucha hiko su hiko kikru siyo hangushidi unisse utezidi nipu kizivi separ utsagasha sungusidi unisse recent experience yo bozo 하이게자 개변여 페 우기는 말이야 왜 세우벨레게서 하와 얼고 대게 세면요길에서 하 우기는 말이야 슬라노 왜게 아키디보 무리비가 하우기누 아키자 하우누 머리 아투알라 키디보 무리비가 가자 수하가 쪼가 좀 하자 니푸에 아기누 포키디보 말이야가 하우세가즈누 kidiba ginu maria ga kaza suha ke chole mo shade
ugo mi ke kari ke hunu mi ke krazo shi u ki ulie ba u farm ba u business ba hatho ba are we cultivating and keeping and taking good care of it, or are we extracting and discarding and abusing? 하고 아부 피모즈 쇼이니고 시바데 살라 이거 불레스는 거죠. 테미에게 께 기주 세멘요kel이 우자수죠. Humans are made to steward. We are called to steward, not exploit. how halle시게 텔라누 짝로보 게 부사도슬라 짝게니누수 세포 텔라초와도 자세우 creation's groaning. Creation is good, it is broken, but it is being redeemed. 这个是给主的 V。Dari ke pumabu bepe showa mu ke penyofe sika salasdo ke zahawa ugo ke thodi nungulia. Kerigi thopo sere ponu pugaja uke penyofe pum hato chigilio pette moje rusuko vit thorzo ga ngu. God saw that it was very good. Pothopo jim hatogo ngushidi we vit thorzo ga suha ngulia. Ki juwe ke penyofe khief ga ugo suha less more so. Deri ke phumabunu ki ju biepeshowa. Sin fractured the human relationship with the world, with the earth, with the environment. Salano romi ko the thame fe ke ni no pole pugaja chiket sorry chega shepetego nyonyo watcha chodi ke zemi hi mel loba ga we sibazo isi. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Nyonyo watcha chodi mi himel logaba pole kiju jepu ga isi ke phumalanu deri kolosi ko po mefnu pula ga cruise ginu kruga par poziu pie vi thochwadi tigiri kijeri hake to pet tebu pose ke ze vili ke to chasha. Christ came to reconcile all things. Temiezo mo kijipetu sika sasiga lapwe siesha. Creation care, a biblical theology of the natural world. Idi Douglas mu ke bo tu ke sa lesa daw nu pu ke. Our God is not a God who discards what he has made, who is defeated by sin and evil. But our God is a redeeming God, a God who is determined to reclaim his fallen world, setting it free from enslavement to corruption and bringing it to a final state of glory. You see, kapenya fe po chika sam hatoko ke phuma bus ke phuma mu satan bu bipe showa gadala khawamo deri poe hage liye kapenya fuzo te chugata ki ju chika sala shigatyo bipe huwa gada nunu chika me sala shigatyo ki ju chalabie zaye ka chatha bununu sevor shigatyo kapenya fuzo. You see, and that is why the Bible says one day he will make all things new. Pesikasha metepo pengunu pugaja hari hapette chika sawaje. I am making everything new. N.T. Wright, he gets a Christian theologian. Kemiya semi boba, where let's about surprised by hope. Gets about tusha mu hagoha akasika bagi hagoha archa sekazla sekazasande. Po observation bo interesting sekazo boliro. The Bible begins in a garden. Idenzio pugaza. And ends in a city, the city of New Jerusalem. It begins with God placing humanity in creation and ends with God dwelling once again among his people in a renewed creation. This tells us that God's plan is not to abandon the earth, but to redeem the earth. Bible no tedzeo mohosli ro
tizie ponunu sede ugo kereki tho Genesis nu idenzi upubadeo mu nadi ponunu pothelacha Revelation nu Bible nu pothela tho desa daunu Revelation nu New Jerusalem nadi ke sau jepu sede nuli ro uge penya ve themye sedi pochega sam hathonu khasha mo thella nuli ro pothyo pothemye zedi chega sala ga sam hathonu bagata nguli sala poe pugaja anti right pugaja uke penya fam harre kiju khawa ga dola mo deri kiju hale ke dola zo ke penya ve kiju kret thorsdi chega sala chega dom harbali ro weri pothemye chidi kiju go mu men me hominyo le morsde ke su hapu mu we tie ke penya fam khagasha pom ha thwa kwa kiju khre ke liye ke penya fa ze ke ji dodi kiju seka sala gaja seka me sala gaja ma thon very participate seka ba su hangule ugo Prime Minister Mori Union Minister po Nagaland nu vorga se tekru nu vorda she iro ugo kidi bom hidi ugo do jchada vabo nu ugo chago repair chboda ya vabo nu public space ko chega me saboda ya voga do visit chega do techgo down go orna go pette repair chega me saga ja siga chboda ya kidi bolaga ka jami po ke komi po vorda ga bala po vorga dala udo chega ja po vorga dala po welcome chega dala ke siga ja ya sikim hidi thulega ba ke pelemi zo shiri jisu ki junu lavor ga do jisu ai ki junu lavor im hape te chega sala chega to ke lesu hasidi we u ke hiti hauno ki ju semenyo sekeme sabe udo je chele motion here creation care becomes an act of hope in the return of Christ. So like creation is good, broken, and being redeemed. Sega se kijuwe vi deri ke pumabu bi peswa mu sega salasado telatonu point telaunu faithful stewardship, responsible living. How ke push di potela chawado luker suruker nu kidi pupuga ke hu pori hakatsa ke dio nuri miebu popelele ki vichali ro hake kranuri miebu popelele vi mo ke hu pori hakatsa nuri miebu popelele shodaro hake kranuri popelele khote isi whoever can be trusted with little can be trusted with much. Whoever is dishonest with little will be dishonest with much. Muke penyo fa se upele ke sa honu uko jabo ba uko honu je thoso do mo se ke krowa do ga ngibade agibade sala thelanu practical challenges ko bose di miliuri kehuri mo uko mi popo ga chese di pothela chawan ba miliu kikru personal family level nu ugo hakro bot sasamo kizu khega ja mo kapenyo fa khabi uga ja ko go mo semenyo sakeli nu responsibility practical responsibilities ko baba suli ro kidi boga thake krobo reducing waste reusing waste recycling waste how ha kinna ugo ke chata ga su pujade lesiki go nu government level go nu kepu phia de kinu kepu pe chat thor Allah zori how ha theri thobo chidi topic how ha kepu ba ma atho acheba atho challenge ba atho saba we conserving water conserving energy aro kinuri light petu pe ba so ani se ya there is suri energy khile mo so ka petrol light se mo so shi petu ga ba chidi kibu ye kroi ga ba so ani ya this suri vi moda kelam it's wasting energy same more vi ga energy su ko hari ko waste ba des la su ko hanuri manually more so ga suri leba we ugo chili gi vi
oh tibio bosa ways to segregate sigili sio is nya there is utret thor ego haki ha lubaya di block no mu ego green dustbin mu blue dustbin no degradable mu non degradable waste ko segregate sia segregate sabadi menu di uvio phali dam sa di le ke zigi themi ko pa te mix wa di di ke lubi ka ba so angus di chamaji se da ya idi wait sabazo shi mi hatte deu me dochbor so what difference does it make idi uchamaji da ya deu to legele mi kernu mi mefnu mi pokenie segregate so shiri what so kele nu luatie themi ko segregate la ga no mi pokenie la lui rzali de eto sui le di utho nu tseperlia Japanese mi zebu ga waste segregation no category kachanoi suruba ya shi Japanese mi waste segregate se ga ugola ro kenya so mi ro 6 different kinds of waste poli ro burnable waste isia musuli ro moeru gomi isia shi au internet no ngukili biso so sie tikriuli ro non burnable waste moinai gomi isia shi thesagori go asi di thop pekri wade so sie ugo plastic kri kholaya pura isia shi so sie recyclable waste suri krilaya shi sien gomi igazo zabo sia so sie oversized waste dustbin no khas wa zolikan jaga jo waste ko hari so kokrilaya musu ko hali ro sodai gomi isia so sie hazardous waste battery gas mori electrical hanyamara kimi chega ba ha ko hari sikrilaya shi segregate sikrilaya shi so mi menyo sedi kapenyo fa khabiu jaga sa suha menyo sedi se teke go kaba suha siside ugo hakia uke pelleu sedi kizu ze ke perodi husadalio se sa mo so ga by the way mo go battery hakia kratsle mo zo shiri u waste segregate segele yo har ginu se desike ke hu kinuri su hat mo so bade go hacha kinuri segregate segeze su sele mo bade mo su mo so bade mo su ha ke pudo ndun hegi World Environment Day mejidi lesiki mo thesike kri gis no themi go sibo mun ha ko pelu se ga so angus di unise ledi ugo mission school no re ugo managing board mo administrator eta zedi sibo ko boy pelu se de so ko ha re musidi unise sibo pelu ga ja so hari chepe ka mo so ba hai ga jo bo ha ke kraba we de poti ga chala a pete pulo de Korin mi ko kiri u kere ser ponu pu gaza sala nyem ha chiri krieri ha ke hubo chiri ke penyo fa zayala su ko chap felije isi do everything for the glory of God ke hu ko boli ro chazu li ro waste zori oditsa she u waste ko zo she oditsa ga zo su pu so she ke huki ko boli ro tize chega cha sikajeri chya ugo sakato chucholi mo vi hage aputi mu ko situation kisa gasala deri ugo kizula mo ke penyo fa khagashu pelegas agwalai ke chats ko sa gasa pe tha ko gasa ke pu pe kra ko gasa hauri chmo so badanye thie NBCC World Environment Day hauri mejidi This is how we ugobu nun how ke puka ba hawari. It's a very good step. Mahawari segasam hake vibo. Atherinu puka shava Laura Lee Lovering Poe Christian Stewardship and Mission. No di haigazo ba pusha. Human well-being is closely tied to the environment around us. We are generally happier and healthier when it is clean and green. Temye Shurhoga ba uniga ba hai u kium hu kiju hauze ki khet tu zo ga zo pu kiju u kium hu me sabaro uri unni ba ya shurhoba ya ga zo supu musu ke thot tu zo many problems that contribute to human suffering and poverty are rooted in impoverished or polluted environments me samodi u kium hu me samodi lu ga zo
하고 하라누 깨츠겠는 조시리 스호먹다 하고 하리 parkradaya gaza house ke tot tuzo. Therefore, if we want to be obedient to Christ and teach others and to teach others to do likewise, we must consider two things. Love God, honor and steward the earth He has entrusted to us. Kepenyefa kriesleje musuro poese upelegasa gizu kriesagasa nunu kepenyefa krimu husleje. Love your neighbor, share the gospel, and seek solutions to hunger, thirst, sickness, pollution, and material poverty that afflicts our neighbor. Nsiazanyo kriesagaje musuliro ola posher hola kidi bochro video ka kaza suha lepe kraje isi mu thelan thonu we utho umelu utho ka to pressure. Love the Creator, love what He made. Kapenya fa khizleje mu we chega sa pojima to ko khizleje. Kapele milali ro kizu khigaza pocha bonitu musulio kidi balaga kekla mane kapenya fa chega sala kapenya fa how kapenya fa viga sala kapenya fa kizu khiga sala very khimosho kapenya fa kizu ese vi geza pukasla very vi geza suledi kizu khile mosho rogoli mosho we ugo petteri sala doyobo keze kachatsli na ba nipu kerka chasedo derisunu lekata moza ugo petteri tisoja kerkra haunu nunu kepuga ba ko haledi no mu a nkikru mu a kikru kidi bochusli viga sulesdi utho ke to phelasike paket chiu bonori a step ke chiu bo piesli vi me kizu khre kosli gi vi musunu ugo lesdi u khaka sala sike caring for God's world because the world belongs to God. How lesdi ugo petteri geze kachatslie musasinu ke kachan vogada so chudwe geze nipu ekim hidi nurtsasi geze su mejidi uke chatch phele dame ke khinipu hego ntezi moligan juwe hegon semoligan juwe ekla monono kizu khiet thor jodi nyopelio khagasa jinupue kizu khiga jasu ha themmi joga mo notchega sa injim ha to pette noe khiezo musla noe vi ga jasu pusha dei ke phummalanu kizu ha bipe showa bipe ruwa mu hiri ke phuma lanu kizu khile mogata kizu ro goli mogata no khapi he ketsa ha ke jari ke tsuri no jabye he tsaga sa ko khile mogata ro goli mogata thekili mogata sike tsa chfor we no sike tsala he ke jo wasji dei ni puno khoni ba ko pe te tsaga salasudo mu tsaga me salasudo mu suji di he buri heke pelle heke merasu sidi hetu hemme seunu miliuri ki kruri kizu khesa ko kasha kizu semenyo sa ko kasha nzim hathogo khesa ke liye semenyo sa lege bi nun ke ko teja khapie hego mi pobo ka tsu hego ma ke kranu chole mo ka ba sala su ko ri ledi he pe joba we no he ke joba su che deri kizu khesa ka shunu no e pe tebel hu ka sha ha ko ha or go mo semenyo sa ka shunu he bu he jao sidi thia winu zo shiri chile ge vi no he bu he khasa sa ge le tsu che no he cross je Jesus Christa ke lag le zo no chaya we amen ogo sidi ye pu ke ka cha se ge zo sunu le da do thie o ke ni bo se ke pe series na ba musuli ro ogo nzasi enwe chi go li ro poti gro bono ke hu uts premier gro bo u transfer several ke liye so gari theza pushe ya mo theza ka phi zo moda ro ke ngu ba di pushe ya mo thieli ro ugo chi thie di chu January nu me ke zo me gro bo ugo je
ke ko thover ga mi ko bu membership transfer several ke ha ko te sai push di ko ke di ya ka cha sikle su chu da we ti che how nu membership se u ke hunu ibisi no vogle te sa ko li ro ke tu lu bi dolie vi ke tu lie metha vi ya zonyo te herja cha se zubeno natasha nguli kroketona kenao zne mu pelesano meru ugo mesuru ha ko ha ti the ti che honu membership se u ki hunu volie ola uni pekri mu ke penya fubu jabie ni ko ritsa mu ni ko ginu ke huburi tejangu ki che ke tsu ha u ke chawe le tho chse ke do ko ni ko peziri ha ki kholi do mo u ke se ha ko ke sevu ka da so chido ugo nipu he mi je hau no vogle nu ter hu mu po cha ke nim ha to po cha ga ba le pressure ke this table is sacred and we come before the Lord's table jisue poker ka cha hau che ga chanu ugo bu rkridi u ke le ga zadi thinu seri che ga do se ga do 하토 뭐가 저수 부샤 데리 메뉴디 포케 크레 러크라시디 우고 베테리게 제 포체가 달라 하울레시디 포에 포푹 가가슈 모호케 살라디 포키보게리 티보웨 지게도 니크다웨 포모 비체베 차가슈 자 시조 그게도 대히오에 오제페 크루시디 우케 푸마고 바겔리 자시우조 게토디누 고인미고 게리오 게르포 메페 테타누 푸가자 슬라케 후보리 포티오폴리 레멘뇨디 니크다우 무 대히오 크리제 이시 보차에 우고 베테부 우프카 살라시디 우카가 살라비에 게페뇨 퍼지디 니푸 헤노 볼리 누가자 수푸샤 하와리로 레페시게 바 우리비모 데리 모즈자리 모호스모쇼 가자 티보웨 고린미고 게리우 게르포 메페소르누 풀라가자 게길라모나 니고 니크다 하우 게츠메치 모테히 하와 게크리메치 니푸 라보게 모체 포세우제 타피미 게바조 이시 When you eat this bread and drink the cup, you are proclaiming the Lord's death until He returns. Haulat here, where Zumukri Gazunu, Lemenyo Samosha Gazuliro, Jesus Christa, Ula Sigasu, or Krasike. Christa Mo Gezeki Krubok Chagata, so Leshike. Jesus Kunyipola Vorgato Merdi, Tulike. Muno, Nton Lepets Dualiro, no Nton Lekatach Dualiro. Poti hau kapanyo fen khria gaja su lesje poti hau nu kapanyo fa ki cruise di kapele ki cruise di nori se probo chagada su hari leka sala sje noe Yusuf pelelie popien kala ke uchili di kapele jule file kada mi boliro voliche nipu he hau nu voliche ugo va posi zodi si zi zodi utho urli lesdi uke jo ke mugo phralie uke jo chalie jisu the jeslie idi crusu raka ka sala sikhe utho umelununu utho nunu ke chatsle me Korin mi ko kiriu kere po me fet tenye nu ser nu pugaza
ke kila mon ne ko ni khada hau ke chme chi mo ti ha ha ke kri me chi ni pu la vor ke mo che po seu je thapie mi ke ba zo sala ke hu bori po tu chu mo di ni pu ni khada che mori pu hiu kri ro po ni pu mo mu po zio ki sa tie jota dio sala ke hu bori po thio bori le men nyo di ni khada che mo ti yesu kri je ke thodi nu mula ke लिए so sia poti cho vole che poe pe thak ke li go je ma chu do di ke balie si di po si go ki a ke me je ka ta mo je ni go je chi go vong hau ni na thor vor zo ke kri la mo na ani go ki put tu shu do ke pe nyo fe ke di su chu chi vole ke mo che a ki buri ni go je hau chala le lo ka ta la si ta po ni khadao chi pili di ke pe nyo fe che shi di bi chi bi u ko cha sha se sia po te he ri chi pili di jasha di khapie u ko cha sha isi ka cha chli do ke khrie ke me sa ni pu jehova he gon ra di ni khada hau chi ke do ti hau nu no e ke ri ni khadao zo ga cha phaya we ni khada hau bi chi ga sa di in ke khringu ke me je ki deri su shi ro kaya we no he ko la ke me je chi ga sla chi ya we nzie sunu te ha ho kri ga junu nrabi ke ri khasia ga cha har kaya we no e ke jo vasia no e ke li ke thok khasia te he ha ha kri do di do ju ke li ti ha nu no he ko la krus gi nu nzie pe krus di ke me je chi ga sha e bu si ka sala che no te he ha ham ho mu ni kha da mo ja sa che le tho chi ga do pe te mo no ja sa ge le chi che jisu za nu chaya we amen go ma bolle ma bon so ga boli ro kristali be ke la ke le chi ke mo chi le ke mo go mori penyo ke sali ke mo mi bu ke ka cha hau chi ya mo la suri le bali za ga jo go bu rezali ke to la u go ke pesi ba ga jam hi di po ke no ke ba go ni ko pe ziri po ke cha phir so do mo za ga ba ki si di ke ye wa mo di me je za ga shu me je pi le ro video ke hu bori pi le li ro ni banunu ni ka cha cha ba le ke penyo fe ze ka cha ba le ke penyo fa ze vi to chlie idi ugo ke ze ke me thari chli do we chasu ke thago ni go ponu lerli do mo ponu lerli di kon go zaga ba go ni go peziri homie pesonori pasoro video go pesonu zaga che poti se samo shoda ya sala ni go pesonu mikini pesonu paliro video yo bori ni banunu
이게 첫 처발이에 그분이 퍼지कर 처발이에 가가 살아비에 니부저서 이디 게 펠리디오고 결과자 세계를 치도웨 물리 게 뭐고 니고 지 하스디 건고부 니고 후fol리도 뭐 기야 오케이 깨라지 베소누 발코니누 데히에 물리 게 뭐험이에 밤에 오케이 발코니누 포시자 미크로 발라 데시에 베크로노리 물리 게 뭐고 미크라가발라 이거 개후보리 시게시 헤디 게 페사서로 니고 베제도 이거 베소 우리 보자발로 텔라 토노 바보 계속 라서도 거기에 물리게 뭐 미발음에 이게 머리니 그다
지수의 뿌가자 하김히 부디 능울이 하우하 띠기누 깨깨 니크다우조 리에피에 질리제 하우하 암모조 이시 우고 배터리 게 메타디 니크다우 질리도메 तेही हावारी निकोला नुक्रू के बार अजीउला दिए ची दिए खोके लिए थे जो का साउजोवे निको हाउ क्रिप फेजे इसी उको पेटेरी के में थादी ती हे ओके ले तुम्हें थे खाचाली उच्च कदा मजा के चायो बच्चों से तो इन पे जीवे निपु नोचिए दो के शोती हाउनु हे को मी पपु गचा क्रोलासा रचलासा mu这个萨拉个是烂被机会，那给之后呢处理是个是 ，Europe 哈里个多拉尔比么，这给之被丢哈里个多拉，这个萨拉是个多拉个这是一个这多可不离的，是啦你不一个 Rafu 努力这个萨拉个哩，天努努力这个萨拉个哩，给贝勒努力这个萨拉个哩，第好还是第一步，给之努力个风努。कि जू जे के पेरो का जनु कि जू क्रिए का जनु नो छ का समा तो हा को हा रगो मुथे के जनु हेबु हे जाओ छ पे वीसा से लिगी नो हे को मत को जो क्रॉस जे के तेजी सेंस या यीशु ख्रिस्ता जानु छाया वे आमेन साली थलाउ चले Teka tsaliku hidia kinye an vie nipu nguliro tek kese shatari di kese klidume On
siro nunu hachu tu ya gaza ke kolanu we chamori le legevi ke zie chisli ke view bobu ke hunu mo Krista Jisu ginu tepu pe tegi jiu ke cha che mu ke cha che zapu za ye che Jisu zanu chaya we amen Vale. Kapesi gaza yo boba musuli ro ki hutsi li ro senior choir ko ni ko peziri ni go za cha kiregi khordi sali ke dozunu bas je ke za go krtau ginu kapesi ke su haba usla senior choir members ko ni ko peziri putti ke zoyo bala choir practice tum bas je ji do ke hu buri putti ha le pejadi vor ke ko thoga ja wala te pezie ni pu pezie mo ko vo ke to sande nu ke sela da we ni pu bu ja pe te ko che